Ons het gisterand Mindset Recap Bootcamp 7 gehad en al die coaching vriende wat daar was en getuig het, dit was so lekker om julle daar te hê. Leni en Okkie is al 670 dae op die carnivore dieet, 31 kg af, 14 kg af, type 2 diabetes omgekeer, MSA omgekeer, af van alle medikasies af. Denise is daar gewees, 4 jaar op die carnivore, Hashimoto's in remissie, artritis in remissie. Frans is daar gewees, 12 kg af, so trots op hom, 2 beltgaatjies af. Heinrich was daar gewees, type 1 diabetes, bloedsuiker stabiel. Dan was Johan daar gewees, hulle is al 21 dae op die carnivore, hy en Nicolien. En ek so trots op hulle, hulle is 6 kg en 7 kg af. Santi is al 273 dae op die carnivore dieet. En so was daar baie coaching vriende, Jacques en Joanne, was daar gewees. En soveel probleme wat hulle uitgeskakel het. Sy is af van alle medikasies af. Sy is af van cholesterol medikasie af, hoë bloeddruk medikasie af, in samewerking met haar dokter. En André was ook daar gewees. André is al 10 maande op die carnivore dieet. Hy is al 44 kg af. So what's up my carnivore keto coaching? Ons doen nou Woensdag die tande en mond bootcamp. Dis nou Woensdagoggend 10:00. Die coaching is op WhatsApp video call en my nommer is in die bio. Al hierdie meetings is op Google Meet. En net carnivore en keto coaching vriende het toegang tot dit. Ek doen video opnames ook.